Odgovarajuća frizura je više od običnog izbora. Prava frizura je više od identiteta. Frizura je sve. Iz kabineta Vito Tita, večnog predsjednika Vitoslavije, stiglo je najnovije obaveštenje. Redovni frizer našeg predsjednika je zbog sopstvene smrti trenutno nemogućen da se bavi maršalovom kosom. Zato je otvoren konkurs za popunjavanje te pozicije i isti je objavljen u svim glasilima Vitoslovenskog medijskog neba. Od Pionir Mali preko Vitoslovenskog glasnika do Sam svoj modelar. Bagatelica, poznati gradski frizer, ali i povremeni izvođač skoro pa slušajih muzičkih uradaka, kao i višestruki dobitnik nagrade, zlatni antisluhista. Pozvan je nedavno kao zamenski frizer. Nije prošao izuzetno rigorozan eliminacioni proces. Naime, dok je šišao predsjednika, pjevajući svoj najveći hit Patike moje na glave mi stoje, kliznula mu je ruka sa mašinicom i umalo vrhovni komandant nije ostao bez virtualnog levog uha. Naravno, svakome se desi da pogreši. I predsjedništvo je želelo da ovom mladom čoveku pruži još jednu šansu. Nažalost, dok je bio u rezidenciji Vito Tita, probao je da sklada novu pesmu, ali mu iz neobjašnjenih razloga poklopac klavira pao preko prstiju, pa će potrebati dok mu se prsti dovoljno porave da mogu da barataju mašinicu. Nažalost, nesreća ne ide nikad sama. Zbog spleta bizarnih okolnosti, koje uključuju letnje gužve na putima, vanredne radove na istima, krde ovaca, probušenu gumu i nemanje rezervne, hitna služba se do bolnice probijala satima. A pošto igrom slučaja, u vozilu nije bilo leko za smirenje, vokalni solista Bagatelica je satima zavijao od bolova, što mu je teško oštetilo glasne žice. I za sada je ostao bez svog lošeg glasa. Sreća u nesreći je da su članovi medicinskog tima iz pomenutog vozila hitne službe imali čepove za uši, koji su ih spasili od tog decibelskog udara. Njihov sluh za sada nije trajno oštećen. Zbog pretrpljenog stresa dobili su po 3 slobodna dana i karte za koncert Vitoslovenske filharmonije. Lekari kažu da je oporavak bagateličnih prstiju, ali i glasa vrlo neizvestan i da nisu preveliki optimisti. No, svakako će dati sve od sebe. Saznali smo da je Bagatelica poslat na poznato jadransko letovalište na turistički otok, gde odlaze samo najeminentniji članovi našeg društva. Kao što znate, sama lokacija na turističkog otoka je najviša državna tajna, ali se čini da tamo izuzetno lepo i prijatno, pošto se samo malobrojni vratili sa istoka, a i oni ne žele da pričaju o lepotama kojima su bili okruženi. Baga nam je pokazivao drugu stranu jastuka, a Irena Ilić Vasiljević želi da nas odvede sa druge strane horizonta. Udruženje Ravna zemlja je već podnelo prigovor jer smatraju da horizont nema ni prvu, ali ni drugu stranu, jer ne postoji. Autorka odgovara da je jedina ravna stvar u njenoj knjizi papir, a da za sve ostale krivine i zaobljenosti pročitate njen roman. Vitoslavija svuda oko nas, ispred i iza svakog horizonta. Božidar Horvat vam želi ugodan dan uz program Vitoslovenske radiotelevizije i naravno pritisnite like, volim, podeli, share i pretplati se, subscribe.